Kublai yapi kakiteng jong try jeng Yesus Christ. Hakenek episode kebalai ngin nyas ngap siapang kene keju ke sakramen ke jing penskem. Pad mentara singi kane ke jing puson ke jongi ke jing hikai jengi yalade kadai sakramen jing penskem kadai kata ka klimat keba lakta da Kris. Ki sakramen kidai ki balong kerpang na pedeng ki jaj ki jong ki dak ki sin jongi ki breu. Ngilaya sngau ka baningkong ba hakaji im jongi ki breu ngidon kam ya ki dak ki sin. Te ka sakramen jing penskem kadai hapedeng kita kisin keba long kerpang na kiweipat kita kisin. Kilong kita kisin jong ujisu ubadai ukris. Ula ayangi yakine kita kisin bat mauhi dalade udon haki. Unkta ya kajing im jong kibreu ha karukom kebakar pang kajinget jong ukhna neka khna samla bat kajing ha kata ka khlimat jong kajing leniam kan long ka mau theu bantip ya kajing bat kajing ba leneka kan pediang haba ya kaneka sakramen la le niam. Ukhna neka khna udai bantip ba ya kane. Ha ka sakramen jing penskem. Ka dak jong ujisu ka don bat kadang yai trekam ha kata kapor badon kajing pensle bat kajing bu kti. Ujisu ulalit pai sya la ujong ukpa kenang ba undupa syangi ya la ujong umensem. Ha kaneka sakramen ujisu ule ya katahi. Ayangi ya umensem bakoit pat ya baro kijin ai jong u. Kin sadon bun kijing mi bat kiso bat kijing trekam jong une umensem bakoit ha ka imlang kasalang ha kabalang. Bat dei uji suhi dalade ubadon ha kita kijing trekam jong umensem bakoit pat ubadang le yaki. Kadai ka kalipmat keba lakta da ujisu. Kublai yapi baro kane episode keba lai nginsa ya kendo biang ha ke episode jong kanombar keba sau pat tat hadu kata kasingi to try jong ujisu Kris undon rengkabat pi ha ke jingsuk rengkat bat kijing jong u. Amen.